Project EGI irukumanywanka Responsible Critical Thinking on Issues of Human Rights Initiative Get Respect irukushashurwa ekitongore ekya Swedish Institute eyongyera amaani omu by'obwegyese bwa university obu erikutendeka abarikureeberera beegi abarikwenda kweyongyerayo kushoma hamwe n'abeegyesa okutaho obugabe bw'abantu omu kwegyesa n'okucunduuza. Amaani maingi gatiirwe omu kicweka kya Kigezi ahabw'okugira ngu niho hari abantu abarikumanywa nk'abatwa. Professor Katsiime obiire naakurra enteekateeka ayorekire ngu amatendekero gashemereire kurekeraho kugamba kwonka kandi gatandikire okureetaho embeera nungi ezirikushagika kandi zirikwongyera amaani omu beegi abatarikwebaasa. Nitureeba topics nyingi ekihango munonga eki tukugenderera nitwenda ngu abantu abashomesa bamanye oku barahandoringe abantu nk'aba bariyo nibazina abatwa bamara kwija omu kirasi katugire nk'omuntu yatakumanya orujungu n'omuhandoringa ota akuba nibija bakugamba endimi orurimi rwabo abantu bakugyetegereza gye munonga. Aha mukoro ogu Professor Katsiime arangiriire enteekateeka ya University ya Kabale ey'okutandikaho itendekero ry'okwegyesa n'okucunduuza aha kutunguura abantu abatarikwebaasa hamwe na diguri ya kabiri omu by'obugabe bw'abantu eby'obuhangwa hamwe n'oburinganiza. Project egi ekatandika emyaka ebiri ehwireho kandi nitugenderera okushomesa abashomesa ba university okwegyesa ebintu ebibakweta human rights for the marginalized. Hariho abantu bingi abiitu abakweta abatwa bari omuri Kisoro, bari Rubanda, bari Kabare nangu abandi bari na Burundi, bari Rwanda. Haza bamwe tubakubafaho na program za government tubakuzikwaho mbwenu tuyongezeho kushomesa abashomesa okuba aracondoze aha nshongezo bakazicondoza gye kandi bakongera kubishomesa gye abaana. Rebo Bizimana mukuru w'entebe ya Kataano aha wa district ya Kisoro nagira ngu abatwa nibakishanga oburemere amaani omu by'entaasya hamwe n'omu by'obuhangwa ekirikutuma emishomo nk'egi yagira omugasho. And abatwa nomanya ngu bariyo muri Uganda, muri Congo, mu Rwanda, Burundi n'ahandi. Izina ryo batwire barabeta omu general ni pygmies konka that is derogatory. Nitwenda ngo abatwa aba tubariftinge nabo baruge hansi babe abantu b'amani nk'abandi aho kuba bire bari forest people kandi forest bakagenda bakazikoramo za national parks batunga kuburabura munonga. So kandi kukura bamanya no basigize culture ziri original abo kuba yitwe butwarwa mu mahamba tukaza kubyina kuzina ebindi zindi nzina zendijo cultures zindi twasiska. Necamazima emyaka ehingwire abatwa babire batarazo mbwejese ka noreba ngo universities hati yo nizikorengana mnonga na marginalized groups kureba ngo obwejese babwejumbira mu mnonga kandi hamwe na human rights zabo abantu bazihereza ekitinisa ekiretengwa. Abeetabiremu borekire ngu eki n'ekigendererwa ky'amaani omu kutakabara university omu mwanya gw'okushomesezamu abantu n'okurwanirira oburinganiza otiireho n'okutunguura abantu abarikushororwa omuri Kigezi n'omu bicweka ebindi. Gashakwa Job n'amanya Apuri omuri Kabale aha bwa Tayari West.